Somos Bilovers. Ej, dostavljaču, izgubio si sir? Možda, ali čini se da sam našao rupe i sira. Sir s rupama? Što vi radite ovdje? Vi mene pratite? Pokušao si mi oteti djevojku. Još uvijek te to muči. Gledaj, možemo mi o tome malo kasnije ako želiš. Mislim, stvarno radim, ne želim problema. O ne, prekasno je. Uglavnom ja... Evo me! Jasno. Da, oprosti. Ekipa, zašto ne biste pregledali sve zlatne ploče koje su tu? Tu su negdje, hajde, krenite. Hej! Je li sve u redu? Naočale. Naočale? Aha, da, stvarno. Vidiš, to je zbog Blica. Znaš kakvi su klinci. Htjeću se slikat s Ralphom Palmerom i mislila sam da bi moglo biti Jesi puno gotova? Blicova, pa ako imam sunčane naočale. Ekipa, krenite. To se odnosi na tebe. Hvala. Uglavnom moraš uzeti u obzir da je ovo samo kostim. Moraš imati i tehniku kada nosiš takvo što. Pridrži sekundu, dolazim odmah. Što radi ti sada? Sada idemo do pozornice da ih gledamo kako pjevaju uživo. Stanite svi gdje jeste. Nitko ne ide nikamo dok ne saznam tko je ovo učinio Rafinoj gitari. Priznajte odmah. Violeta, dolazim odmah. Pa, ne želim pričati o tome preko telefona. Slušaj, ostani gdje jesi. Ti si moja odgovornost, nisam ti učiteljica, u redu? Stani, objašnjenje molim. Objasni mi. Pa, što se događa? Zašto si prerušena? Ne, nisam prerušena. Samo je tamo jako, jako hladno. S kim si to razgovarala na telefon, draga? To se tebe ne tiče, Gregorio. Pa tiče me se jer skrivaš nešto. Ne. Dođeš pa odeš i njušim tajnu. Angie, Gregorio, dođite ovamo, brzo! Što je bilo? Učitelju, ja ne znaju ko ti s ovom gitarom maršao. Na hrvatskom, molim, ne razumijem te. Netko je strgao žice na gitari Raffe Palmera. A okrivljena je Kamilija. Za ovo si ti kriva. Ja? Što sam ja učinila? Jesi li ti ovo učinila? Ne! Nikad ne bi pisala po gitari. A pogotovo ne bi prerezala žice. Pa s obzirom na tvoj natpis ne bi se reklo, mlada damo. I kakve to veze ima, Ti Gregorio? se ne miješaj u ovo, već si stvorila dovoljno problema. Jel uspjela? Uspjela je. No ne misliš li da je rezanje žica ipak malo previše? To je Rafi najbitnija gitara. Znaš li koliko ta gitara vrijedi? Da, znamo, zato ćemo to i riješiti. Ali Lucila je nezamjenjiva. To što si učinila pokazuje nepoštivanje. Nisam to učinila, Gregorio. Samo prestani lagati. Mislim, jedno je ponašati se kao buntovnik, ali ovo, vrlo je zlobno prerezati žice na gitari, Kami. Oh, sad mi je jasno, ti si kriva. Ne, to je zbog njezinog izgleda. Angie, ja ne koristim lac za nokte. A zapravo nisam ni pankerica. Ona se samo pretvara da je punk. Kako jadno. Jedno je biti punk, ali drugo je crtati policu od Lucile. I odrezati žice. U redu, dosta je. Znao sam da će se ovako nešto dogoditi. Moram razgovarati sa vlasnikom studija i odmah da ovo riješimo. Ovo nije pravedno, optužili su me zbog izgleda. Jasno je što si učinila, tako da ćeš se nositi s posljedicama.